Twongeye kubasuhuza abakomeje gukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya Pamakio TV. Uyu ni Patrick Mazimpaka. Nk'uko bisanzwe tugenda tubagerera hirya no hino tukabazanira inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Nk'uko bisanzwe uyu munsi noneho twabazaniye inkuru itangaje, ni inkuru y'umuhanzikazi wo muri Nigeria, uwo nta wundi ni Yemi Alade. Hanyuma iyi nkuru ivugwa yuko uyu Yemi Alade yaba yarashwe n'igipolisi cya Nigeria ubwo yari arimo kugerageza gukora amashusho y'indirimbo ye ndetse n'ababyinnyi biwe. Hanyuma uku kuraswa kukaba kwakozwe n'umupolisi w'urwego rw'iperereza wari hafi y'aho Yemi Alade n'ababyinnyi be bafatiraga amashusho y'indirimbo ye mu gace ka Ekeji mu murwa mukuru wa Nigeria. Yemi Alade abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko we n'ababyinnyi be bagiye bakabona umupolisi wari muri metero 10 uvuyeho aba bari bagiye bakabona atangiye kurasa. Nta kindi bakoze, bo bahise bakwira imishwaro. Hanyuma ukwiregura k'uyu mupolisi we yavuze yuko yumvishije urusaku rwinshi agakeka yuko noneho baba bari kurwana, agahitamo guhita arasa mu kirere. Mu rurimi rw'icyongereza Yemi Alade yabivuze mu magambo menshi agiye atandukanye kandi akomeye yuje n'akababaro, avuga ati se iyo isasu yo rigira uwo rikomeretse ubu byari kugenda gute ko turi kumva bari kwiregura gutya? Ubu byari kugenda gute? Ubu ntibyari kugera kure. Aha Yemi Alade yakomeje yikoma mu nkokora n'igipolisi cya Nigeria avuga yuko cyangiza imisoro y'abaturage. Ni ukuvuga ngo bafata imisoro y'abaturage mu kuyiguramo amasasu hanyuma bakangiza ayo masasu bari kurasa ubusa. Ubwo nabyo yabigarutseho mu magambo ye y'icyongereza yagize ati, Do you know how expensive bullets are? You make us pay tax, then use taxpayers' money to buy a bullet and arms so you can shoot taxpayers. We need to curb this disregard for human life in Nigeria. Do human rights even exist here? Is justice never going to be happen an action word? Nkuko nakomeje mbabwira yuko byagiye bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, iyi nkuru yavuzweho n'ikinyamakuru Nigeria News Desk. Cyatangaje ko Yemi Alade n'ababyinnyi be aha hantu mu by'ukuri bari barimo gufatira amashusho y'indirimbo nta nubwo hemewe, nta nubwo bari bafite n'uburenganzira bwo kuhakorera ayo mashusho y'indirimbo. Mu mwaka ushize wa 2017 Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yatangaje ko urubyiruko rwa Nigeria ari abanebwe cyane, bikundirira ndetse n'ibinezeza, akaba ari nayo mpamvu bakennye. Ibi nabyo Yemi Alade yahereye ko akoresha hashtag ya Lazy Nigerian Youth ikoreshwa hanini n'ibyamamare mu rwego rwo kurwanya ibyatangajwe na Perezida Buhari wa Nigeria. Bakunzi ba Pamakio TV, dukomeje kubashimira kubwo gukomeza gukurikira inkuru zacu zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho. Twabasaba gukora like menshi, mugakanda subscribe, mugasharinga zino nkuru ku nshuti zanyu. Uyubagejejeho iyi nkuru ni Patrick Mazimpaka, hanyuma izindi nkuru zo nakagaruka. Ciao.